Ma ratsutan sinu usu peal, pastor. Hallelujah. Praise Jesus. Kiitus Jeesusele. Is Yusep coming back or has he flown away forever and a day? Et kus Joosep on? No, I want him in here. Tahan lihtsalt, et Joosep oleks saalis. I have something from the Lord. Mul on talle midagi issandalt. Hallelujah. Praise God. It's always bittersweet, you know. Natuke siuke mõru magus. Because what a sweet time we've had. See on väga magus aeg, mis meil on olnud. But we're going to have to say bye for now. Kahjuks peame praeguseks hüvasti jätma. But we know for sure. Aga ma tean kindlalt. We'll see you again either here. Et näeme uuesti kas siin. Or there. Või seal. Or in the air. Või õhus. Glory to God. Kiitus Jumalale. Oh, I hate to, tap my toe here. Well, I'll start talking about this. Ma hakkan praegu sellest rääkima juba, et ei taha oodata. We started out in Paida talking about the things that were. Paides hakkasin rääkima nendest asjadest, mis on olnud. And then we've been talking about the things that are. Ja nüüd oleme ka rääkinud asjadest, mis on praegu. And also about the things that are to come. Ja ka nendest, mis on tulemas. And I was sitting here and God just brought this up in me. Ma istusin siin ja Jumal lihtsalt tõi selle minu esile. We touched on it when we were in Paida. Puudutasime seda ka Paides. But like we say, it seems like you're a brother, a sister company somehow. Aga nagu me oleme rääkinud, siis te olete omavahel hästi nagu lähedased. I don't know where one stops and the other begins. Et ma ei saa aru, kus üks kogudus hakkab ja teine lõpeb. So I don't know how many of you were able to listen to the Paida. Et ma ei tea, paljud teist olid Paida teenistusi kuulasite. But we talked about the wild meetings we had. Meil olid seal metsikud koosolekud. I mean, Ken was just walking the walls. Kunagi minevikus, kui põhimõtteliselt Ken mööda seinu kõndis. Your pastor was rolling around in the floor. Teie pastor veeres põrandal ringi. Hallelujah. And then one time we had meetings where just heaven came into the meeting. Ja ühel koosolekul mäletan väga selgelt, kuidas taevas tuli lausa kohale. And we heard not just the angel band, but the heavenly band. Ja kuulsime sellist taeva ansamblit mängimas. And someone was singing a solo. Ja keegi laulis soololaulu. And we didn't know, sometimes we just say, well, it was the angels, but there are saints up there. Vahel me ütleme, et inglid võib-olla, aga tead, pühad on ka seal ju üleval. That are always worshiping, right? Kes kogu aeg ülistavad. And everything that came into those meetings that we had anything to do with. Ja kõik, mis oli nendel koosolekutel, millel meie olime. Came on the wings of worship. Tulid tegelikult ülistuse tiibadel. It seems that, well, of course, worship is the highest form of prayer. We'll just start there. Alustame sellega, et ülistus on palve kõige, the highest. Highest form of prayer. Kõige kõrgem palvevorm on ülistus. Yeah, because Jesus said you're more blessed. Sest Jeesus ütles, et sa oled rohkem õnnistatud. If you believe and haven't seen. Kui sa usud taeva. Kui sa usud, aga ei näe. Yeah, it takes more faith, doesn't it? See on rohkem usku vaja. To worship in the invisible to us realm. Et ülistada selles meile nähtamatus reaalsuses. Some of us have been able to actually see, we know different prophets and things that just see, you've gone to heaven and seen things. On prohveteid ja inimesi, kes on käinud taevas ja päriselt näinud ka asju. With me, I see things more like a picture in my heart. Mina näen rohkem asju nagu pildina oma südames. And the Bible says that's what the Holy Spirit does. He shows you
ja piibel ütleb, et seda ka püha vaim teeb, ta näitab sulle. Yeah. I just was reminded of this. Just recently, one of my dear heart forever friends. Tuli meelde, et just hiljuti üks sõpradest, väga kallistest sõpradest went to heaven. Läks taevasse. Forever. Igaveseks. Until she comes and gets her new body. Kuni ta tuleb oma uue lihule järgi uuesse ihusse. And she was a blessed saint. Ja ta oli üks õnnistatud püha. And she knew she was going, I think. Ta teadis juba, et ta on minemas. So the past several years of her life, she's just been pouring herself out into the body. Viimastel aastatel siin maa peal ta lihtsalt valas ennast välja Kristuse ihusse. And finally she got it all poured out. Ja lõpuks ta sai siis kõik välja valatud. And she flew away. Ja lendas minema. And so I don't know how to say this. In my heart I saw this. Ja ma oma südames nägin seda. I was before the throne with a vast company. Olin trooni ees tohutu hulgaga. Worshiping God. Ülistasime Jumalat. And I saw my friend. Ja ma nägin oma sõpra. Over like prostrate. Pikali maas. Yeah. Before the throne. Trooni ees. Like she had just poured everything out. She'd given her whole self to the Lord. Ta oli nagu andnud kogu oma mina issandale, kõik endast. And she could finally just be with the one she loves. Ja ta sai lõpuks olla nendega, keda ta armastab. And I could see her over to the right of me. Ja ma nägin teda seal endast nagu paremal your left, pool. But my right. But I wasn't prostrate. I was standing. Mina ei olnud pikali maas, ma seisin. With a bunch of other people. Paljude teiste inimestega koos. People. Inimestega. Worshiping. Kes ja ülistasime. And I had this thought, Ja mõtlen. I wonder if those of us that were standing before the throne were worshiping here on earth. Mõtlen, et need, kellega ma seal trooni ees ülistasin, on need, kes on siin maa peal. And while we were worshiping on earth, we were worshiping together with the saints in heaven. Ja samal ajal, kui me ülistame maa peal, siis me tegelikult ülistame koos nende pühadega, kes on taevas. And so it has been the ethic of this company from the beginning. Ja selle alustava seltskonna nagu eetika on olnud kogu aeg. This is a musical nation. Et see on üks musikaalne rahvas. Look at you. You just do musical chairs around here. Teete seda muusikatoolide mängu siin isegi Eestis. Everybody can play something, sing something. Kõik oskavad midagi mängida või laulda. And you take that for granted. Ja teie jaoks on see nagu iseenesest mõistetav. But it's not so everywhere. Aga see pole igal pool nii. But it is so here. Aga siin on. And I know that Ken and Denny trained and taught their people. Ja ma tean, et Ken ja Denny treenisid ja õpetasid oma inimesi. To access that heavenly worship and bring it into the earth. Et pääseda ligi sellele taeva ülistusele ja tuua see alla maa peale. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sinu tahe sündigu maa peal nõnda nagu see on taevas. And I'm of the opinion ja mina arvan that we can even pick up the same they do all kind of music in heaven. It's just wow. It's so wow. Taevas on igasugu muusikat. Yeah, it isn't just one kind of See pole lihtsalt ainult ühte stiili või laadi muusika. There's that river that's flowing out from under the throne. You know what I'm saying? See jõgi, mis voolab trooni alt. You talk about currents here, but boy, there are currents in heaven. Sa räägid siin vooludest ja hoovustest, aga oi, millised need taevas on. Yeah, and God's hooked us up. Ja Jumal on meid ka sellega ühendanud. By the Holy Spirit. Läbi püha vaimu.
to be able to channel that into the earth, so to speak. et me saaks nii-öelda kanaldada seda maa peale, Give expression to it, to hear it and to do it. väljendada seda siin. And I know that Ken and Denny taught that from the very beginning. Ja ma tean, et algusest saadik Ken ja Denny õpetasid seda. And so the worship was always wonderful. Ja see ülistus oli alati imeline seal. And the musicians were just wonderful. Ja muusikud olid imelised. And yes, they had grace gifts, you know. Ja neil olid armuannid muidugi. Kai and I were talking about how some people can just pick stuff up by ear. I think you have a little son of the kingdom in here that can do that. Rääkisime Kaiga ka I don't know if I siin see him, but just, et he kuidas was mõned over on the suudavad instrument the other night. saada nagu aru, mis toonis mängitakse ja mängida järgi see kohe. Yeah, no, but not really. Anybody ever taught them? They just picked it up. They could just pick it up and do it. Et keegi ei pruugi neid isegi õpetada, aga nad saavad aru, et mis nooti parajasti mängitakse. And I say that's just not fair. Ja ma ütlen, et ei ole. But also you're very schooled Aga te olete ka hästi koolitatud in musical techniques and such. muusika nagu tehnilise poole pealt. It's highly esteemed. Ja see on väga auväärne. And the nation carries that. It's part of this nation's DNA. Ja see rahvas ka kannab seda, see on osa selle rahva DNA-st. And so now we've come into this Omega generation. Ja nüüd, kui me oleme jõudnud siia Omega põlvkonda, And it's time for this generation to begin to pick that up and take it. ja on aeg, et see põlvkond Higher. võtab sellest kinni ja viib selle veel kõrgemale. There's more revelation to come, Yusuf. Ilmutust tuleb veel rohkem, Joosep. Whatever all of you may have, Mida iganes teil juba praegu on, there is more. It's like hanging over you like a golden cloud. see on nagu üks selline kuldne pilv, mis on üle teie. Yeah. And I saw that. I thought, I knew it, but then God spoke it again to me, and I thought, I have to say this here tonight. Ma teadsin seda varem, aga Jumal rääkis mulle seda uuesti ja ma teadsin, ma pean täna õhtul seda siin ütlema. What will unify a fractured church? I'm not talking about a local church, but just, a fractured body. Mis ühendab selle nagu katkise Kristuse ihu kokku? What will unify a fractured nation? Mis ühendaks ühe sellise katkise rahva kokku? When you all say or sing the same thing. Kui te kõik ütlete või laulate samu asju. And when you're singing what heaven is saying. Ja kui te näete, mida taevas ütleb. You see, there are psalms, hymns, and spiritual songs. On vaimulikke laule. And melodies. Psalme ja meloodiaid. And symphonies. Ja sümfooniaid. And whatever other words you might use mida for iganes it. teisi sõnu sa kasutad nende jaoks. That are to come out for this time. Mis peavad tulema välja just selle ajastu And jaoks. it'll rally a whole nation. Ja need koguvad kokku ühe terve rahva. It'll rally the whole region. Kogu piirkonna. They'll pick it up, everybody. You know why I know that? Ja tead, miks ma tean seda? Those worship songs you're singing, where did you get them from? Kust te saite need ülistuslaulud, mis te siin laulate? My place. Sealt, kus ma pärit olen. Some of them. Well, no, I'm talking about the ones that you did get from us. Need, mis me You sealt... see what I'm saying? I'm quite aware that you're getting your own. Need, mis me siis... I'm the one that does the correcting around here. Need laulud, mis me siis sealt üle ookeani saime. Yeah, and that's how I know that it goes viral. Ja sellepärast ma tean, et see läheb üle maailmseks. And I believe that you will inspire other nations to stand up and do the same. Ja ma usun, et ka teie saate inspireerima teisi rahvuseid samamoodi tegema. Then here it is. Ja kuulake nüüd. Music is the highest form. Songs, hymns and spiritual songs. Vaimulikud laulud on kõrgeim palveviis. Are the highest form of meditation. Kõrgeim mediteerimise viis. I've noticed it even just having been here. What's a song that we sang in service?
ma olen seda ka siin tundnud. keeps rolling around in me. And I keep singing it, Et need thinking it, dreaming it. Laulud, mis me siin oleme laulnud koosolekutel, need kerkivad minus uuesti ja uuesti esile. Ma laulan neid, ümisen neid, mõtlen neile. And that's meditation. Ja see ongi tegelikult mediteerimine. Yeah. And so that's how you bring a nation to victory. Ja niimoodi sa tood ühe rahva võidule. Getting them to say the right thing. And what happens then? Et nad ütlevad õigeid asju ja mis siis juhtub? How does faith come? Kuidas tuleb usk? From hearing. Yeah, not just by hearing preaching and teaching. It comes that way too. Mitte ainult jutlustamise või õpetamise kuulamisest. But there's something about melody, rhythm and meter. Vaid midagi on ka nagu meloodias, selles rütmis, see töötab sinu sees kuidagi. And so now Paide Church is going to join together with this church. Ja nüüd Paide kogudus ühineb selle kogudusega. I don't know when you're all going to do it. Doesn't matter. I'm going to pray for you whenever it is. Ma palvetan teie eest. Soon, hopefully. Loodetavasti The varsti. sooner the better. Mida rutem, seda parem. At least to get the first volume out. It won't be the last, but at least the first volume. Vähemalt esimene see nii-öelda Yeah. samm. Plaat. Ja, plaat, jah. Muusikaplaat. Yeah. Ülistus. CD. Yeah. And they plan to do it in a service and capture the spirit of it. Ja on plaan teha see koosolekul, et see vaim oleks kaasas. Are you going to video it too? Kas teete sellest video ka? I like that very much. Mulle meeldib see väga. Hallelujah. So people can taste it and see it and hear it and experience it. Et inimesed saaks seda nägeda, kuulda, kogeda seda ülistusmuusika. And then they said that Yusuf is doing a worship school. Ja Joosep hakkab tegema ülistuskooli siin läbi viima. And I believe that he's kind of leading this project out too that we're Ja ma talking usun, about. et ta juhib ka seda projekti, millest me siin praegu räägime. So I just wanted him to stand up. You just stand at your chair there. Võid tõusta püsti. And I want everybody else to stand up and stretch out your hand toward Ja him. tõuske teised ka ja paneme oma käe tema poole We're niimoodi. going to pray about this. And if you don't think it'll make him jump or something, you can just gently touch his shoulder if you're close to him. Ja kui sa oled ta lähedal ja ei arva, et ta nüüd hakkab hüppama sellest, siis sa Yeah. võid puudutada tema õlga ka Yeah. seal, kui sa oled ta lähedal. And so, Father, we do pray Isa, for me Yusuf palume and this Joosepi eest project. ja selle projekti eest. And we say, Father, we thank you for the light he Me has. täname selle valguse eest, mis tal on. But Father, we know this is his season of increase. Isa, me teame, et see on tema kasvuajastu. And so we ask you that you would flood the eyes of his Ja me understanding palume, et ta südame silmad saaksid täiesti nägema. with the spirit of wisdom and revelation. Vaimulikus tarkuses ja ilmutuses. That he would be strong and very courageous. Et ta oleks tugev ja väga julge. That he would boldly speak Et ta julgelt räägiks the mystery of the gospel sinu evangeeliumi saladust. as he ought to speak. Nii nagu ta peab That rääkima. he'd bring forth the mystery of worship in heaven Et ta toob selle ülistuse saladuse taevast purely, puhtalt, simply, lihtsalt, clearly, väga selgelt and accurately. ja täpselt. And then we pray for the team. As we touch him, then we also see the team Ja me palume ka selle meeskonna eest tema ümber, that you've called together for this season and this time. mille sina oled sellel ajal kokku kutsunud. And I say they'll move as one man. Ja ma ütlen, et kui liikumine on üks mees, There'll be no divisions among them. siis nende vahel ei ole mingeid lahkhelisid, They'll weave in and out of prayer and worship mis on nagu ülistuse ja palve ajal. and access your high places. Vaid me pääseme ligi sinu kõrgetesse kohtadesse. Yeah, Lord, and that they start picking those librettos and
librettos out of heaven. Ja issand, et nad suudaksid tõmmata taevast neid muusikapalu ja helisid. That it comes so hard and so fast they can hardly keep up with it. Et need tulevad nii kiirelt ja võimsalt, et nad vaevu suudavad need kirja panna. They'll have to put the voice recorder on their phones in the middle of the night. Nad peavad lausa öösel teinekord salvestama, So they panema won't lose midagi, it. et nad ei kaotaks seda. They record it on their phones. It'll just come like rapid fire from Nad heaven. salvestavad need oma telefoni, need tulevad nagu sellised võimas tuli taevast, kiire tuli. Angels, you're loosed now to deliver Inglid, te olete nüüd vabastatud, et tuua heaven's songs taevased laulud to this team sellele meeskonnale and to grant them experience. ja anda neile kogemus, Bring the essence of heaven et tuua see taeva olemus, as you deliver it to each one. nii nagu sina igale ühele tood. I say that there'll be no big I and little you. Seal pole midagi suur mina ja väike sina. That all glory will go to God. Kogu au läheb Jumalale. We say pride has no part in this matter. Me ütleme, uhkusel ei ole mitte mingit osa selles. We say that worldly performance has no part in this Ja matter. maailmalik esinemisviisid, neil ei ole kohta selles. We're going to do it in heaven's order, Me teeme seda taevakorra in järgi, heaven's way, taeva viisil, with the Spirit of heaven, Father. taeva vaimuga, I isa. say these recordings, this won't be the first. Ja ma ütlen, et need salvestused ei saa olema mitte esimesed. We'll bring heaven to earth. Need toovad taeva maa peale And it'll be published abroad. ja need saavad olema üle igal pool kuulutatud. And spread heaven all around. Ja need saavad taevast levitama all around the borders of Estonia. igale poole. And then other borders will pick up the sound. Eestis ja teised riigid saavad And need they'll have helid to translate it into their language. üle võtma ja nad peavad need tõlkima oma keeltesse. Till they find out they can get their own. Kuniks nad saavad aru, et nad saavad ise ka luua So we laule. thank you for good success, Father, Ja me täname sind, isa, selle in edu this eest. time, in this hour. Sellel ajastul, sellel tunnil. Hallelujah. As you show your grace and your goodness Nii nagu sina näitad oma armu ja in headust beauty and power. ja ilu ja väge. Ja. You're going to keep him backed up, right? Te toetate teda kogu aeg, on ju? Hallelujah. Thanks be to God forevermore. Tänu You may Jumalale. be seated on the Võite istuda. outside. If you stay up on the inside, Sisemiselt võite no püsti jääda. sleeping allowed. Magamine pole lubatud. I clicked into a Facebook post from one of my friends. Üks sõber postitas midagi Facebookis ja ma nägin seda. And this is what in our part of the world we've been having snow and ice storms. Seal meie pool, kust ma tulen, on ka olnud lumi ja jäätormid viimasel ajal. To the degree that you would laugh at. No muidugi teie naeraksite selle üle. It would be a big joke to you. Teie jaoks oleks üks naljanumber. But to us, Aga meie jaoks, well, maybe not to me, but no, mitte to võib-olla many from where I come, minu jaoks, aga paljude nende they jaoks, are freaking out. kes seal elavad, kust ma tulen, nad on täiesti paanikas. It's gonna snow for 2 days. Mida me teeme? 2 päeva järjest sajab lund. Appi. Let's go get everything out of the stores. Tõmbame kõik Bread, milk, water, toilet paper. Poed ostame tühjaks leivast, piimast, tualettpaberist. Let's get warm clothes. Soojad riided otsime välja. Let's get the snow blower. Rutuse lumekahurid otsime välja. Lumepuhurid. One of the associate pastors in our church, he posted a picture of himself. There's about that much snow in his driveway. Üks pastor seal kandis pani ka pildi. And Nii he's palju going lund on. out with his snow blower. Ja siis ta läks oma selle lumepuhuriga õues, käis ringi. To clear the This is a true story. I'm not making any of this up. Ma ei mõtle seda välja. My husband is getting such amusement out of it. Minu abikaasal on nii lõbus neid asju vaadates. And you really would.
Ja teile So, läks but I ka. said that's to set this up so you understand Ma ütlesin seda- where this Selleks, et selgitada järgnevat. quote is coming from. I'll let you read it. The weatherman says, Ilmateataja ütleb, a storm is coming. et torm on tulemas. Everybody panics Kõik paanitsevad and gets prepared. ja valmistuvad. The preacher says, Aga jutlustaja ütleb, Jesus is coming, et Jeesus on tulemas and nobody ja moves. mitte keegi ei liiguta. Let that sink in for a moment. Las see natuke aega settib sinu sees. Hallelujah. I said, I quote this probably everywhere I go. Ma igal pool, kus ma lähen, ma räägin seda. There was I don't know how many of you are familiar with Amy Semple McPherson. She was out of the early 20th century preacher lady. Üks jutlustaja, kelle nime ta just mainis, et ma ei tea, kas te teate teda 20. sajandi alguse poolest. Signs, wonders and miracles, you know. Tohutud imed, tunnustähed. And I don't know if you've heard of the Foursquare denomination. See üks denominatsioon, keda ta just mainis ka, et kas te olete sellest kuulnud? Is a Pentecostal denomination. See on üks nelipühi denominatsioon. It came out of that move. Tuli sellest I wouldn't liikumisest say siis she välja. started that church, but it came out of Ma that ei move. ütleks, et see naine siis selle koguduse alustas, aga see tuli sellest liikumisest välja. And the way that it got that name was she talked about preaching the gospel Foursquare. Ja see sai selle nime sellest, et ta jutlustas evangeeliumi Foursquare. Yeah, you'll see it in a minute, and then Kohe it'll saame aru, be clear. millest You ta can räägib. make it clear to everybody. So she said that the gospel has four corners. Ja ta ütles, et evangeeliumil on 4 nurka. So what would you think the first corner would be? Mis te arvate, mis esimene nurk võiks olla? Yeah. She would say Jesus saves. Jeesus päästab on esimene nurk. And then what would you think the second Mis corner te would arvate, mis be? teine nurk võiks olla? Jesus heals. Jeesus tervendab. What would you think the third corner would Kolmas be? nurk. Thank you, Pastor. You go to the top of the class. Pastor on oma klassi tipus. Then what about, See oli siis so what about this fourth pühavaimu corner? väljavalamine. Aga 4. nurk. Jesus is coming again. Jeesus tuleb taas. And I don't know about here in Estonia, Ma tean- but I do know where I come from. Kuidas siin Eestis on, aga sealt, kus mina tulen, When I came to the Lord, kui ma tulin issanda juurde, I heard that everywhere I went, siis kuulsin seda igal pool, kus ma käisin. just part and part of the gospel. See oli osa evangeeliumist alati. Actually, that's the corner I came in on. Tegelikult sellest nurgast ma nii-öelda tulingi sisse. Do you know that you can come in on this corner Sa võid ka sellest ülemisest nurgast tulla esimesest. and you have to believe that Ja too. sa pead uskuma seda ka muidugi. Right. You can come in on the corner of healing, Võid ka sealt tervenemise nurgast tulla sisse. and that will be very strong in all over the world, but in this nation, obviously this church has that heart. Ja big see time. saab olema väga suur üle rahvaste, aga Yeah. ka selles koguduses väga tugevalt. But you know, the Bible says that the unbeliever is won by hearing tongues, Unbeliever is... like people being saved. It would cause them, they would see the Ja. supernatural. Piibel ütleb, et ka keeltes rääkimine võib olla üks selline tunnustäht uskmatutele, et tulla Jeesuse juurde. We don't talk about that much, but that's really what sealed the deal for me when I heard a pastor and his wife do tongues and interpretation. Me sellest väga palju ei räägi, aga minu jaoks oli see küll väga suur selline argument, kui ma kuulsin, kuidas pastor ja ta naine räägivad keeltes, palvetavad keeltes. But I'm telling you, it captured my... Oh, do you know what a nerd is? Like a bad kind of word. Well, it depends on how you look at it. Okay, no. If you are a nerd, it's not a bad word. Obviously. Let's just say I was very bookish. Tema oli siis hästi selline raamatu inimene. I mean, I would Luges palju. I'd read cereal boxes. Luges isegi neid hommikuhelbekarpe. When we went to Malaysia, their language is pictorial.
et Malaisias on nende keel on nagu siuke pildikeel. And we're in the bus, my husband's sitting next to me. Bussis istusime abikaasaga kõrvuti. And I'm trying to read all of the billboards. Ja üritasin kõiki neid teadete tahvleid lugeda. And I said, James, what does that billboard say? James, et mida see teadete tahvel ütleb? That's how I am. I'll just Ma olen put a selline book lihtsalt. in my hand and there I go. Anna mulle raamat ja And ma that's what happened. muudkui Someone loen. I wouldn't recommend this book. There are better books on the subject. On muidugi paremaid raamatuid sellel teemal, But it was what was out at the time. aga tol ajal oli siis selline raamat, mis mulle Called The anti. Late Great Planet Earth. Don't you like that title? That's interesting, isn't it? Late Great Planet Earth. Yeah, yeah. Planeet Maa kohta siis. And it talked about this and it convinced me. Ja see rääkis sellest viimasest nurgast siis mulle ja see veenis mind. And so I think it's time for us to amp it up on that subject. Ja ma usun, et on aeg see, et Jeesus tuleb taas see nagu teema uuesti üles õhutada ja veel kõrgemale viia. Pull it out of your seed bag. Tõmbasin oma kotist välja. Yeah. Just, and it wasn't like, you better get saved or you won't go in the rapture. Ja see polnud nagu siuke hirmutamise jutt, et oi, et sa päästetud muidu. It was like, you know this interesting thing? Pigem räägiti nii, et kas sa tead seda huvitavat asja? You heard about Jesus, Et sa oled Jeesusest kuulnud? And he came like a little baby in the manger. Et ta tuli maailma väikse beebina? Well, he's going to come back for everybody who died, who believed in him. Ta tuleb taas järgi kõigile, kes surid ja kes temasse uskusid ja tõstab nad üles. Change their mortal bodies. Ja muudab nende surelikud ihud. To be just like his. Et nad oleksid täpselt nagu tema. That was so interesting. See oli minu jaoks väga huvitav. It grabbed my brain, See tõmbas minu tähelepanu. So, if you're inspired to go that way, nii et kui sind tõmbab sinna poole, selle teema poole, it'll work on nerds. See toimib nohikute peal. Hallelujah. So let's look one more time at Luke 11 too. Vaatame korra veel Luuka 11. peatükki ja teise salmi. And then just read it, Zander. Sonder. Aga ta ütles neile, kui te palvetate, siis ütelge, Isa, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Thy kingdom come. Sinu riik tulgu, We kuningriik. said his kingdom came a first time inside of us. Ta ütles, et kõigepealt tuleb tema kuningriik meie sisse. But he's not done yet. Aga veel ei ole ta lõpetanud. Hallelujah. Soon and very soon, right? Varsti üsna pea. Let's look at Acts 1:9 Vaatame ka Apostlite tegude esimesse and peatükki. read through 11. Ja 9. salm kuni 11 siis. Kui ta seda oli ütelnud, siis tõsteti ta üles nende nähes ja pilv viis ta nende silmi eest ära. Ja kui nad vaatasid üksi silmi taeva poole, kuidas ta ära läks, vaata siis seisis nende juures 2 meest valgeis riideis. Ja need ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. This same Jesus, Seesama Jeesus, which is taken up from you kes võeti teilt üles into heaven, taevasse, shall so come in like manner tuleb samal kombel, as you have seen him go into heaven. kui te nägite teda taevasse minevat. Then let's look at 1 Peter 3, starting in verse 3, and read 1. Peetruse 3, through verse 12, I think. alates 3. salmist loeme. Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine, kulla ümber riputamine ega toredate riietega riietumine, vaid varjul olev südame inimene tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees.
Sest nõnda on ka enne vanasti pühad naised, kes lootsid Jumala peale endi tehtinud ja olnud allaheitlikud oma meestele, nõnda nagu Saara oli sõnakuulelik Abrahamile ja hüüdis teda isandaks ja tema lapsiks te olete saanud, kui te teete head ega karda ühtki hirmutust. Samuti teie, mehed, elage naisega targasti kui nõrgema astjaga ja osutage neile austust, sest nad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi, et teie palved poleks tagajärjeta. Aga viimaks olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, venna armastajad, halastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi, õnnistage, sest te teate, et olete kutsutud pärima õnnistust. Sest kes armastab elu ja näha häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Ta pöördugu ära kurjast ning tehku head, ta otsigu rahu ja nõudku seda taga. Sest issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende palvetamise poole, aga issanda pale on pahategijate vastu. So we see in verse 5 5. salmis näeme, that anybody who thinks he's not coming it was 2 Peter. It was also God's word and it was really good what I read. So. it was probably my fault. Let's do 2 Peter. 2 Peetruse 3. Proovime uuesti. Here we go again. Take a deep breath. Hinga sügavalt sisse ja läheb uuesti. 3. salmis siis. Seda teadke kõigepealt, et viimseil päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad iseeneste himude järele ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus, sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest. Sest neil, kes seda tahavad, on teadmata, et taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõna väe tõttu. Ja et nende läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses. Ent praegused taevad ja maa säilitatakse sama sõna läbi ning hoitakse alal tule jaoks jumalatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. We got it this time, right? 12? No 8. I'll go to 12. Aga see üks asi ärgu olgu teile armsad teadmata, et üks päev on issanda juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. Aga issanda päev tuleb otsegu varasöösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilmamaad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad. Okay. Now, in verse 5. 5. salm. We see that anyone who believes Me näeme, et need, kes siis seda tahavad või need, kes usuvad, that he's not coming et ta ei tule tagasi, are ignorant. on rumalad, seda räägib ka 4. salm siin siis. Now, if it's somebody in the church, Et keegi, kes on koguduses, then we need to teach. et neid me peame õpetama igat ühte. If it's somebody who's new to this, not saved, Kui keegi on siis päästmata või ta on nagu kurt sellele sõnumile, then we need to preach it. siis me peame seda jagama nendega, Okay. jutlustama. Verse 8, 8. salm, he says, ta ütleb, be not ignorant. et ärgu olgu see teile So he's going teadmata. to tell us how long it's going to take. Ta ütleb meile nüüd, kui kaua läheb aega selleks. People say you don't know the day or the hour, Ja inimesed ütlevad, et sa ei tea seda päeva või tundi, but you can know the season. aga sa võid selle ajastu ära aimata. And the closer we get to it, I know we'll be aware Ja mida lähemale me sellele saame, more and more. ma tean, et me saame I mean, you can just watch this here between Rebecca and Yusuf. üha teadlikumaks sellest. Sa võid seda ka Rebecca ja Joosepi vahel You're näha. drawn to your beloved. Teid tõmbab üksteise poole. I believe that there'll be a drawing in us Ma usun, et meid like samamoodi never tõmbab before. nagu mitte kunagi varem. and a yearning Ja for selline it. tohutu igatsus selle They järgi. yearn for each other. Nad igatsevad ka teineteise järgi. So here's the key. Siin on nüüd see võti, That one day is with the Lord,
et üks päev on issanda juures as 1,000 years, nagu 1000 aastat and 1,000 years as one day. ja 1000 aastat nagu üks päev. So Jesus has just been gone a couple of days, see? Nii et Jeesus on põhimõtteliselt olnud ainult nagu mõni päev ära taevas With the Lord. issandaga, Because the Lord doesn't live inside time. sest issand ei ela nagu He aja lives sees outside of time. Tema elab And there's coming a väljaspool day when time will be no more. aega ja tuleb aeg, kus ei ole aega enam. So it's nothing. Nii et see muutub nagu mitte millekski. And people that have talked to their relatives that have gotten caught up into heaven, Inimesed, kes on rääkinud oma sugulastega, kes on taevas käinud, they ask them about time and they can't even relate. küsivad neilt aja kohta ja nad ei oska vastata. Just feels like they just got there. See tundub neile nagu nad oleks alles hetkeks käinud ära. The verse 9, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, 9. salm ütleb, issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks. but is long suffering Vaid tema on pika meelega to usward, teie vastu, to mankind, inimeste vastu. not willing that any should perish, Ta ei taha, et keegi hukkuks, but that all should come to repentance. vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. Because Jesus died for all. You know, that's why I have this 100% mentality. Sest Jeesus suri kõigi eest, sellepärast mul on see 100% mõttelaad. Well, let's just get all 5 million saved in your region. What's hard about that? That's easy. Kõik Let's do 5 it. miljonit inimest Baltikumis, las Let's saavad reach- päästetud, kõik. That's God's attitude, right? See on Jumala Aren't you suhtumine. glad he waited for you? Kas sul pole mitte hea meel, et ta sinu järgi ootas Long suffering pika till meelega, you could get in? kuni sina I saaksid feel like I sisse? just barely squeaked in. Oh. Tundub, et ma vaevu nagu sain sisse. Pigistasin ennast sisse. Verse 12. 12. salm. It says, looking for and hasting unto the coming of the day of God. Oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut. So what would the Estonian word for hasting be translated? Actually, here's like longing for. That's exactly where I was going. Your Bible does a better job than mine. Eesti keeles on väga hea piibel, väga hea tõlge. I looked it up in my concordance. Vaatasin oma konkordantsis selle sõna järgi, Do you see that? igatsevad. I don't mean to embarrass you, Yusuf, but you know, all of us can relate that have walked a mile in his moccasins, right? If you can't, I'm sorry, but that's how it is. You're just so drawn to your beloved. Et sind nii tõmbab sinu armastatu poole. It's like magnets, you know, you just... Te olete nagu magnetid. I'm still that way. I'm worse now today than I ever was. Ma olen ka oma abikaasa About my suhtes husband, you know. samamoodi. He's my sweetheart. Või isegi veel rohkem kui varem. To earnestly desire. Et oodates ja igatsedes. All right. James 5:7. Jakobus 5. Ja 7. salm. See, we've been praying about this. I think the Lord wanted to put us in remembrance. Me oleme sellepärast palunud ja ma tahan, et issand tahab, et meil oleks see meeles. Yeah. James, yes, please. Just 7. Siis olge nüüd pikameelsed vennad, issanda tulemiseni. Vaata, põllumees ootab maa kallist vilja ja on pikameelne seda oodates, kuni ta saab varajase ja hilise vihma. So we see that concept again, that he has long patience for it. Siin näeme ka seda, et tal on pikk meel, kannatus, And- kannatlikkus. What is it that he's waiting for? Mis see on, mida ta ootab? Well, yeah. I mean, that's true, but he has long patience for it until he receive. Okay, but say it accurately. Ütleme täpselt, mida ta Receive. ootab, kuni ta saab And
And so why does God have to wait? I mean, why didn't he just send the rain? Miks Jumal Just peab help ootama? yourself, God. Et miks ta lihtsalt siis vihma ei saada, et saada siis Jumal, et How is he going to receive it? kuidas ta selle vastu võtab? So let's look at Zechariah 10:1. Vaatame Sakarja 10. Just 10:1. Zechariah. It's back in the little one books. Sakarja 10:1. Just one verse. Paluge Jehoovalt vihma hilisvihma ajal. Jehova teeb kõuepilved ja annab teile vihmavalinguid igaühele rohtuväljal. We have to ask for it. Peame paluma talt It's seda. just that simple. Nii lihtne. And I'm going to tell you, we have to desire it. Ja me peame päriselt igatsema seda. I even think pastor's really been ironing on this to desire things pertaining to and of the Holy Ghost, to desire signs, wonders, miracles. Peame sellest rääkima, et me ja pastor on rääkinud sellest, et me peame igatsema neid pühavaimu tulekut, pühavaimu ligiolu ja imesid, tunnustähti. Fervently desire it. Väga tugevalt igatsema. You just can't do without it. Me ei saa ilma nendeta. You're consumed with the desire of it. Me peame olema üle võetud täiesti sellest igatsusest nende asjade järgi. So the Lord shall make bright clouds. When we ask, then he'll be able to do that. Et kui me palume talt, siis ta teeb kõuepilved. And he'll send the rain. Ja saadab vihma. And give everyone, say that I'm an everyone. Ja annab igale ühele, ütle mina olen ka igaüks. Grass in their fields. Rohtu väljal. In this end time, every one of us will bear fruit. Will bear fruit. Will bear lõpu ajal me kõik kanname vilja. Fruit will bear fruit. Me kanname when vilja. the rain falls on everything. Kui vihm langeb kõige peale, kõigi peale, then everything bears fruit. siis kõik kannab vilja. Where you are, where I am. Seal, kus sina oled, seal, kus mina olen. You see that concept, right? Sa näed seda siin, on ju. Then let's look in Joel 2:23. Vaatame Joeli teisse peatükki. And I'd like you to read through verse 25. Joel 2 ja 23 kuni 25. This happens to be the verse that they quote in Acts 2, but oh well, that's for free. Apostlite tegude teises ka nad räägivad siis sellest, nendest salmidest. Ja teie Sioni lapsed, hõisake ja rõõmutsege Jehovas oma Jumalast, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma nagu ennegi. Siis saavad rehealused täis nisu ning aamid voolavad üle viinast ja õlist. Ja ma tasun teile nende aastate eest, mil sõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud, see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale. So I'm going to tell you something that will make you, the nerdy ones in here, smile. Ma ütlen teile midagi, mis paneb nagu neid nohikulikke inimesi siin naeratama. First of all, God's not satisfied with just moderate rain. Esiteks, Jumal ei rahuldu lihtsalt mingi keskpärase vihmaga. It has rained in this nation. Siin rahva hulgas on tulnud It is vihma. raining in this nation. Ja ikka tuleb vihma siin rahva. Moderately. Keskpäraselt. God's not satisfied with Aga Jumal moderate. ei ole rahul And keskpärasega. to tell you the truth, his people aren't satisfied Ja ma with ütlen ausalt, just tema the inimesed moderate. ei rahuldu selle No, keskpärase vihmaga. because we're like him, see? Sest me oleme nagu tema. So he's going to give us a double whammy here. Et ta annab meile topelt siin. He's going to send the former and the latter rain down together. Ta saadab varajase vihma ja hilise vihma koos alla.
Because we can talk about all that would mean in Israel from a natural standpoint. Võime rääkida ka loomulikust punktist, mida see Iisraelil tähendab. About fallen spring. I'm not even going to go there. Ma ei hakka sellest rääkimagi. That's for another day. See on mingi teise päeva jutlus. But the word for former rain. Aga see sõna hilise, varajase vihma jaoks. If you look in your concordance, it means former rain. It means that. See tähendabki varajast vihma. But it also means a teacher. Aga see tähendab ka õpetajat. See where I'm going? Näed, kuhu ma lähen? So this move, when we were looking at what is to come, right? Kui me vaatame seda liikumist, mis oli, on ja tuleb. That was a teaching move. See oli that we came in õpetuse liikumine, millesse me astusime. But the latter rain, when you look it up, Aga kui sa vaatad it järgi, means latter rain, means all that. mida hiline vihm tähendab, see tähendab ka hilist vihma, But jah, it aga also means eloquence. Eloquence, like someone who speaks really well, eloquently. ja see räägib nagu sellisest nagu ilukõnest või et keegi räägib väga puhtalt ja kenasti. Yeah, and that makes me think of preaching, actually. Ja see paneb mind mõtlema jutlustamisele. And God's plan is for that to come down, and we're right there. We're veering into this, where they work together. Ja Jumala plaan on, et see tuleb niimoodi alla, et need õpetamine ja see jutlustamine töötavad koos. We're there. Ja me oleme selles ajas. Me oleme. Yeah. Hallelujah. And then, of course, it harkens back to what we've been teaching in this week. See muidugi räägib sellest, mis me oleme juba sel nädalal õpetanud. About Matthew 28 and Mark 16. Matteuse 28. ja Markuse 16. peatükist. So let's look at Hosea 6:1, and Xander will read then through verse 3. Ja Hosea 6 ja 1. salmist loeme kuni 3. Tulge, pöördugem Jehova poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval ta aitab meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Jehovat. Tema tulek on kindel nagu koit. Tema tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis kastab maad. So tell me, Xander, in my King James version, it says, he shall come to us as the rain. What is the word you use for as in Estonian? You use as. Yes. Well, I had found myself tipping over into this in prayer, and I kept thinking that he would come with it. So I looked up this word again. Et oma palvete ajal ma olen tundnud, et see sõna nagu on, et ta tuleb koos selle vihmaga ja ma vaatasin selle järgi. Yeah. And as is an okay word. Ja see sõna nagu vihm, see nagu on ka, sobib siia. But the word that's in the Hebrew. Aga see sõna algtekstis heebrea keeles. Also means with. Tähendab ka sellega koos. And I just like it, so I'm going to read it that way for you. Nii et ma loen seda teile niimoodi. And he shall come unto us with the rain. Ja tema tuleb meile koos vihmaga. With the latter and the former rain into the earth. Koos hilise ja varajase vihmaga siia maale. So we see that we're just about to the end of the second day. Nii et me oleme praegu selle teise päeva lõpus. We're just almost to the third day. Peaaegu 3. päeval. That's why we really need to highlight this both to the church and to the public in general. Sellepärast me peame seda tähtsustama nii kogudusele kui ka üldsusele. I never thought about telling this from the pulpit, but I'll say it. Ma ei mõelnud varem, et ma ütlen seda, aga ma ütlen ikkagi. My husband is born again, spirit-filled, Bible-taught. You know what I'm saying? Minu abikaasa on uuesti sündinud, vaimu täis kristlane. But he saw one of those movies they put out in our generation. Ja ta nägi ühte filmi, mis meie põlvkonna ajal tehti. You know, like getting left behind. Et sulle ei meeldiks see, et sa jääd nagu maha siia, kui on ülesvõtmine. And that indeed is a truth.
That's true. You get left behind. You will get left behind. You don't want to get left behind. No. See on tõde, et muidugi sa ei taha siia jääda, kui on ülesvõtmine. But I would rather we find a way to tell it so the fear of the Lord comes on people. Aga ma tahaks seda sõnumit rääkida nii, et issanda kartus tuleks inimestele peale. Well, it makes them look up and love the love that he has for them. Et see paneks inimesi vaatama üles tema poole ja armastama seda armastust, mis tal on nende Let's vastu. find more creative ways of presenting it. Leiame loovamaid viise seda inimestele esitlemiseks. Because it's just like going to a scary movie or something. Et mitte nagu vaadates mingit õudusfilmi. I want to get people's hearts, not people's souls. Tahan inimeste südamed saada, mitte inimeste hinged. Okay, then let's look one more time. Vaatame ühe korra veel. At Matthew 9:38. Matteuse 9. peatükki. And just read it when you get there. Ja 38. salm. Paluge siis lõikuse issandat, et ta läkitaks töötegijad välja oma lõikusele. All right, now here we go again. This is just for the nerdy bunch here. Jälle nendele, kes on nagu siuksed raamatu And the rest of you can inimesed. listen in if you like. Ja teised peavad ka kuulama niikuinii. If you look up the word laborers Kui sa vaatad nüüd järgi, mida tähendab see sõna in the töötegijad konkordantsist, it means that, just like you would think of it, a labor would be. see tähendabki töötegijaid, nii nagu te mõtlete, et võiks tähendada. But one of the definitions of the word is teachers. Aga üks selle sõna definitsioone on ka õpetajad. For free, you're welcome. See oli teile tasuta, pole täna väärt. You think the Holy Spirit's trying to drive something home here? I wonder. Püha vaim püüab midagi siin teha. So just before we come to lay hands, Enne veel, kui ma hakkan käsi peale panema, I would like for Zander to read. I don't know where I am. We had it. I know it's verse 32. That doesn't help us much. mul on siin kirjas, et see on salm 32, aga The thing is, my Bible program doesn't copy the reference numbers for me. et mul see piibliprogramm natuke jukerdab. It'll copy the text, but it won't do the numbers. See kopeerib teksti, aga neid numbreid ei kopeeri. Maybe we can figure it out where it's at. Yeah, it's in Acts, and it's Acts 20:32. See on Apostlite tegude 20. peatükis. Let's see, where are we? Yeah. Ja 32. salm. And just read it. Ja nüüd ma annan teid, vennad, Jumala ja tema armusõna hooleks, kes on vägev teid üles ehitama ja andma teile pärandi kõikide seas, kes on pühitsetud. Yes, I live that with you. Ma jätan selle teiega. Hallelujah. So let's move the pulpit Liigutame selle altari ära. and get on the keyboard at least. Ja siis And so last night it started eile õhtul algas see, when we were praying, that God would send forth laborers into his harvest. kui palusime, et Jumal saadaks välja oma töötegijad lõikusele järgi. And I told Paida Church Ja ma rääkisin Paide kogudusega ka, that I felt that God had sent a supply, delivery from heaven et ma tundsin, et Jumal on saatnud varustuse taevast for all of you, Paida and this church as kõigi well. teie jaoks, nii Paide koguduse kui teie jaoks. And I felt impressed that you could just receive it right where you're sitting. Absolutely, you could. Ja te tegelikult saaksite vastu võtta sellega sealt, kus te istute praegu. If you want it, you can have it. Kui sa tahad, sa saad selle. But
there's something about laying on of hands that is a agent of impartation. Aga käte peale panemises on miski, mis aitab sul tugevamini osa saada. And yeah, here is a room full of laborers. Siin on ruum täis töötegijaid. You say, well, I don't know enough yet. Sa võib-olla ütled, et ma veel ei tea piisavalt. I haven't been to Bible school. Ma pole piiblikoolis käinud. Well, you have a good church. Aga sa oled heas And koguduses. you're well taught here. Ja sa oled väga hästi õpetatud You have siin. good leadership here. Teil on väga head juhid. And if you work together Ja kui te koos with your töötate leadership, you'll be just fine. juhtidega, siis sul läheb kõik hästi. Such as you have, Täpselt nii nagu whatever on. you have, Sellega, mis sul on. just begin to give it out. Lihtsalt hakka seda välja jagama. Because we don't have time. Sest meil ei ole enam aega We've palju. got to pick up the pace here. Me peame kiiremini tegutsema. Just tell people what you know. Lihtsalt räägi inimestele seda, mida sa juba tead. Give them your testimony. Lihtsalt räägi oma tunnistus. What has Jesus done for you? Mida Jeesus on sinu jaoks teinud? Develop personal relationships with people. Arenda isiklikke suhteid inimestega. And I'm telling you, they're so hungry. Ja inimesed on And they're so näljased. lost. Ja nad on nii kadunud. And they're so Ja desperate. nad on nii meeleheitel. And they're crying Ja nad out. nutavad ja hüüavad. Hallelujah. And if you keep prayed up and prayed out in the Holy Ghost, Ja kui sa palvetad pühas vaimus, you hardly can miss it. siis sa ei saagi mööda panna. You'll just be at the right place at the Sa right time. oled õigel ajal, Doing the right thing. õiges kohas, With the right teed õiget people. asja õigete inimestega. Just God, it's way easier than we've made it. See on tegelikult palju lihtsam, kui me arvame. But I do want to lay hands on you if you want hands laid on. Aga kui sa tahad, et sinu peale pandaks käed, siis ma tahan panna oma käed su peale. Just to get you off the blocks for this next move up we're making. Et sa saaksid nagu minna kaasa selle liikumisega. That you be ignited to do your part. Et sa saaksid nagu süüdatud, et teha oma osa In Jesus' name. Jeesuse nimel. So just come however the ushers want to work with you. Lihtsalt tulge siia ette siis nii nagu on. We're going to minister by the law of contact and transmission. Ja ma teenin siis selle käte peale panemisega. Tulge. Yeah. This is one thing I want to say. Üks asi, mida ma tahan öelda. This works like electricity. See töötab nii nagu elekter. You have a sending source. Et sul on nagu väljaandev allikas. And you have a receiving source. Ja vastuvõttev allikas. And you can't each source can't put out at the same time. Ja mõlemad allikad ei saa samal ajal välja anda. The electricity won't transmit. It'll get frustrated. Siis elekter ei liigu edasi, vaid see nagu tekib lühis. So I just want you to still yourself. Ole lihtsalt paigal ja rahulik. Don't put anything out. Just suck it in like you had a straw and you were drinking out of a great big cup and you wanted to sip from the very bottom of the cup. Ära püüa nagu midagi välja anda, vaid nagu sa kõrrest tõmbaksid endasse mingit mahla või midagi tassist. Now after you receive, you can praise all you want. Ja siis kui sa oled vastu juba võtnud, siis sa võid kiita, ülistada nii palju kui tahad. But until you receive, just be receptive. Aga nii kaua, kuni sa võtad vastu, siis ole lihtsalt vastuvõtlik. He's already answered your prayer. Ta on juba vastanud su palvele. See ongi vastus. So you don't have to even think about it. Nii et sa ei pea isegi sellele mõtlema. Hallelujah. Agirishtunei. Now, where are my ushers here? Kus mu These guys are all my ushers here. Kes püüavad. I think I'm going to start down here. Is that Ma right? hakkan siit poolt pihta. Have her step forward. Las ta tuleb vastu ja natuke ettepoole. Oh, thank you, Lord. Tänu sulle. You're faithful. Me oleme. You're faithful. Sa oled ustav. Receive in the name. Võta vastu Jeesuse nimel. Receive here.
võta see kõik vastu. Here we go.
Jumal uus. Isa, tänan sind selle vaimuliku sisestuse eest, mis sa saad meie sisse panna. Tänu su, Isa. Tänu sulle, Isa, selle armu eest, sinu ligiolu eest, mis meid on vorminud ja kujundanud. Tänu sulle, Isa. Kiitus su, Isa. Ülistus sulle, Isa. Halleluja. Amen. Tänu Jumalale. Jumal on midagi olulist saanud selle nädala lõpu jooksul sinusse kindlasti panna. Amen. Väga oluline on see rakendada ja haarata kinni just ka sellest, ma nimetaksin seda siis palvevaimuks, just sellest samast igatsusest paluda ja kuidas sa paluda. Ja ma usun, et sa saad neid asju ka uuesti üle vaadata. Need videod jäävad internetti ka, me paneme need ainult jutluse osad ka välja eraldi. Nii et sa saad ammutada enesesse seda, et sellest kinni haarata sellest võitmisest. Amen. Aga me paneme taas